Sithanda ukubingelelana sihlobo ezithandekayo sisamukelana njalo kulona leli viki lapho siqhubeka ukutaticha kubhuku lika Joshua. Na kuleli viki sikusfundo ngo-10 mina engikhulumayo ngo-Amos Maforo ngizanxusa ke isihlobo zami ukuthi balibingelele labo baziveza ukuthi bangubani. Salibonani bathandekayo, siyajabula ukuba ndawonye njalo esifundweni okhulumayo ngumfundisi Mila Dube. Salibonani izihlobo ezithandekayo, mina nginguMrs Siboneni Mhlanga. Salibonani babukeli labalaleli, sisamukelana kwisifundo salamhlanje okhulumayo nguRuben Ngwenya. Singakangena esifundweni siza kuba lo mthandazo, asikhuleke nini. Babo ingcwele okhona ngikhaya ezulwini, siyabonga umsa wakho okusihlanganisa njalo kusona lesi sifundo salamhlanje. Aluba siza kungena ekufundeni sinxusa umoya ingcwele ubona bephakathi kwethu, asithungamele wonke amaqiniso bese kusiba lenguquko ezimpilweni zethu, silungele uJesu zawo masinyane. Sicela konke ngoJesu inkosi yethu. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu babungwenye. Sihlobo ezithandekayo, kalokho sengitshilo ukuthi sikusfundo sechumi kubhuku lika Joshua esingalo kuyona le ikota yokucina. Isihloko sethu sithi sona uJoshua weqiniso. uJoshua weqiniso. Kanti uJoshua lo besifunda ngaye nguphi wakhona? Lizananzelela sihlobo ezithandekayo ukuthi ebe sifunda ngaye uJoshua sike sakutsho kuzifundo ezidlule ukubana ukuthi Joshua libala lesiHebheru elithi Jesu lifana lokuthi Jesu ngesiGreek. So nxa sikhangele izenzakalo ezanzakala empilweni kaJoshua lokuthungamela kwakhe kulezifundo thize esiza kuzifunda ezisikhomba kuJesu, yizo esingazo kulona leli viki esizathi ke sike sitatiche ngazo sibone ukuthi sifundani ngaye ngebandla la ngezenzakalo zokucina ukuthi kuyakuphetha kungayiphi indlela. Sizacela ke lapha sisungula ukuthi sike sibale indinyana yethu yokwaziwa ngekhanda. uKorinto wakuqala ngo-10 ivesi ngu-11. Verse ngu-11. Izinto lezi zenzakala kubo njengezibonelo njalo zalotshwa njengezixwayiso kithi osekufike kubo ukugcwaliseka kwezikhathi. Mfuna zidube yiziphi kanti lezi zinto ikakhulu nxa sikhangele kuJoshua ngamafitshane ikakhulu lezi zalotshwayo ukuthi zibe yizibonelo kithi. Siyabonga Maforo babukele balaleli ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi sazi injongo akuloyela ngeBhayibheli lokuthi kungani sisesifundweni ngoba sikhayela ukuza kwaJesu kwesibili. Lapha kukhulunywa ukuthi sikhuluma ngoJoshua weqiniso. Ezodwa izinto ezalotshelwa thina esiphelesikani sokugcina ukuthi sazi sikhumbule ukuthi singobani njalo siya ngaphi. uJoshua lo wayengumuntu wayephila. Kodwa sokukhulunywa lapha ngoweqiniso ngenye indlela wayeyisithunzi salowo zabuya. Right. So kuthiwa kulotshelwe thina ukuthi sikwazi ukuthi nxa uJoshua waba ngumlingiswa waphila ndlela thile eqathaniswa lalo uJesu Kristu osindisayo. So uJoshua lo wayemele ozabuya. So kwabhalwa thina ukuthi singafunda ngempilo kaJoshua ayiphilayo la kwenzayo sesikubona kufanana lokwenziwa nguJesu. Sasibona ukuthi iBhayibheli liqinisekile lalihlose ukuthi lambule kithi okwakuthiswe uNkulunkulu esuka lo Israyeli izolo kuya kithi Israyeli namhlanje wakomoya. Kakhulu siyabonga Ngwenya akuyithathe indaba sichazelelayo okuthola ikakhulu nxa siveza lesi sifundo ngoJoshua lo weqiniso. Enguthola ikakhulu nxa ngikhangela imemory text ethi lezi zinto zilotshele thina ukuba nazibe iziqondiso lezeluleko. Mhlawumbe abanye bethu masikhangele uIsrael wayizolo sikhangele ukukholwa kwakho okuncinyane silokumsola thile ukuthi uIsrael ehambe ngaphansi kweyezi bedawulwa nje lubomvu. Thina ke singangena ke ehluthanye noluncinyane bangumsindo odlula okaIsrayeli bese kusivezela ukuthi for sure ngeqiniso lezinto zivezelwe thina ukwenzela ukuthi singaweli esigamekweni esifana leso Israyeli awela kiso. Right, ukuze singaweli lathi kulokho awela yikho. Mhlobo wami
Unitholeni kakhulu singena kusona lesi sifundo? Siyabonga Maforo. Mina ngithe ngikhangela i-text esiyifundileyo. I-immediate context yayo ungayibala vele uchapter 10 kaKorinto oqala nxa iqalisa kuverse 1. Ukhuluma ngenkambo kaIsrayeli esuka eGibhite lendlela uNkulunkulu abathungamela ngayo. Right. So nxa esefika kuverse 11 esesithi lezi zinto zalotshelwa thina ukuze zibe izibonelo. Right. Ukuze thina sizaphila izinto lezi sezigcwaliseka sifunde kizo. So engikutholayo ukuthi inkambo kaIsrayeli yokususwa ebugqilini beEgypt esiya ewilderness esiya kwamukela ilizwe lesithembiso kuyisithunzi kuyisifundo salokho uNkulunkulu azakwenza ukususa umhlaba esonweni awubisele ezulwini. So inkambo yonke iveza lokho uNkulunkulu abantwana bakaNkulunkulu abangena kikho besuke kukhutshwe nesonweni baze baye kwamukela isithembiso sempilo ephakade. Kakhulu isihlobo esithandeka. So xa sibala iBhayibheli kakhulu indatshana esizithola kuTestament elidala kwakukhomba lohambo lwethu kalokho izihlobo zami bekuletha lapha. Kuleli viki sizake sigxile kakhulu ukuthi sike sifunde ukuthi iBhayibheli litolikwa njani, ikakhulu indaba le yezithunzi zalokho okunjani okuzayo ukuthi singakuchasisa ngayiphi indlela. Siyadobha nje loba yipi iverse esitholileyo bese sigijima ngayo kumbe kule ndlela yakhona ecacileyo. Sizakhangela imithetho elawula ukutolikwa kweBhayibheli. Ake singene kikho sike siqale ngakho la sike sikhangele imifanekiso, indlela iBhayibheli elisebenzisa ngalo imifanekiso. Ake sikhangele lapha uRoma 5 iverse 14, loKorinte wakuqala 10 verse 1 to 13, lamaHebheru 8:5, lamaHebheru 9:23. So sizabala uRoma 5:14 lamaHebheru 8:5 sizachasisa okunye la sike sibone ukuthi kuyini esikuthola ikakhulu nxa sikhangele imifanekiso esikhombayo. Singasibalela mfowethu. uRoma 5 verse 14. Ithi la nxa kunjalo ukufa kwabusa kusukela ngesikhathi sika-Adamu kusiya esikhathini sikaMose kanye lakulabo abangazange benze isono ngokweqa umlayo njengokwenziwa ngu-Adamu owayisifanekiso salowo owayezakuza. Right. Kumbe usikhangelela umaHebheru 8:5 sike sichasise ngwenya Dube ngapho lawo mangwe. Sike sikhangele ikakhulu indaba yemfanekiso. Nxa sikhuluma ngento okuthiwa umfanekiso i-type le antitype ngesikhiwo sikhuluma ngani kumbe sike sikuchaze khona lokho ukuthi kuyini kanti vele sabe sikhuluma ngakho singakangeni kulamavesi. Usufike yini? Kumbe ngicela usibalele bese sichaza lapha. Sixoxa verse 5. Mahebheru 8 verse 5. Yes. Uthi bakhonza endaweni engcwele eyisifanekiso lesithunzi salokho okusezulwini. Yikho nje uMose waxwayiswa lapho wayeseza kwakha ithabanekeli ngokuthi qaphela ukuthi konke ukwenza mayelana lesifanekiso ositshengiswe phezu kwentaba. 9:23. Verse 23. Ngakho kwakufanele ukuba izifanekiso zezinto zasezulwini zihlanjululwe ngemhlatshelo le. Kodwa izinto zasezulwini uqobo kube ngemihlatshelo engcono kulale. Yeah, singasukela kumavesi sichasise singafuni ukuchasisa nxa sikhuluma ngalezi sikhuluma lesikhuluma ngani. Kuyabongeka kakhulu. Mina ngithanda indlela uNkulunkulu akhuluma ngayo ngamavesi. Yeah. AkaHebrews laliyana esiqale ngayo uRomans 5. Uthi yena uAdam wayengumfanekiso. Right. Walo onguye opheleleyo. Yes. Awuyethena ithabanikeli lalihlanjulele emhlabeni kodwa lali ngumfanekiso ithabanikeli lasezulwini. Right. So umfanekiso ngumpikitsha. Right. Umuntu nxa uphethe umpikitsha akaphatha ngumuntu uphethe umfanekiso wakhe. Right. Nxa ngabuya awusalokhu khayela umfanekiso sukhangela sukhuluma laye mathupha. Right. So iBhayibheli likutsho ukuthi nxa likhuluma ngalabalingiswa lezithunzi kwakuzabuya kwakulinde konke ukuthi uJesu angabuya agcwalise yena abe nguye osethatha athulisa indima yokusindiswa kwabantu. So kusukela kuAdam impilo ayiphilayo lokulotshwa kweBhayibheli
konke kwakukhomba uJesu onguye ozabuyisela umuntu owileyo ase-Eden ngendlela yesiphambano. Kakhulu kulamandla lokhona kakhulu ukuthi imfanekiso le yayisikhomba kokuzayo angithi phela nxa sokufikile awugxili usemfanekisweni khona phana mhlobo wami njengokuthi nxa kule isibonelo ngifuna ukusinika kanti ukuthi asithi mina umhlanga nxa engekho correct ngingambuka epikitsheni ngimthande ngimkhumbule kodwa nxa esefikile akuvumi ukuthi ngiqhubeke ngikhangela umpikitsha i-real figure isikhona. Uyakwazi ukuthi khona lokho kungenza ngibone ukuthi uNkulunkulu ulesisa kulezinye inkolo ezivuma ukuthatha izinto zilokho ezinjalo. Right. Anti sivumelene lapho ukuthi izinto ezazenzakala. Yes. Kodwa zilezifundo zimfanekiso yalokho kuzakwenziwa. Sithini ke ngathi esilokhe siqhubeka sigqoka eziluhlaza ngoba uNkulunkulu ku-Old Testament uthe umpriest kagqoke njalo. Liyakuzwenza mkukuletha anti yes lokuthi silokhe sibisa izinto induku ka-Aaron silokhe silathi esikhonza siyithwele sithi ngoba induku ka-Aaron. So ngibona ngani lesi sifundo siba sihle kithi ukuthi sizwisise ukuthi nxa kwenzakala ku-Israyeli wenkambo yayizolo kodwa bekuyilutho uNkulunkulu afuna ukulufundisa thina esiphile ensukwini lezi ukuthi lezo zinto zichone. So kusitsho ukuthi kakusadingeki ukuthi lezo zinto sale sizibambile sizenza ngoba sezedlule bezingumfanekiso zilolutho ezilulethayo angazi kumbe hayi kwezwakala mbona liyavumelana loDube lapha nxa umfanekiso usofikile awugxili lokho khona phana angazi izihlobo asiqapheleni babukeli labala ukuthi silokho sisabambe imfanekiso yini kule mikhosi eseyadlulayo ezinye inkolo silokho sigxila kumikhosi yona le kukanti yena owayekhonjwa imikhosi senze njani usefikile asingeneni laye endaweni engcwele ngcwele ukugcwalisa khona lokho siyakhumbula ukuthi amawundlu ngiphumzekeliso ayekhomba uJesu yikho uJesu izulu laselikufaka ukuthi sibe lesifundo uJesu esife esiphambanweni umpriest esethempelini esithi uyabulala iwundlu ithe iveli lidabuka phakathi laphunyuka iwundlu liphunyuka kanjani ngoba laliyisithunzi salo owayeza kusa onguJesu so kungasadingakala ukuthi life ngoba elalimele wayesenjani wayesefile umana afa endaweni yakhe kakhulu hayi siyabonga kakhulu kwangani kungasiphathisa lokho sihlobo zami kusiphathisa sibile incumbent zethu zokukholwa sike sikhangele omnye umzekeliso ikakhulu kaDavida sike simkhangele uDavida lo Davida wayesiza lo Davida lo owayekhonjwa kuzenzo zika Davida lo esilayo ungakhanyela indaba kaDavid kumahubo ngo22 kulamazwi atsho esicina siwathola esekhulunywa nguJesu ngokwakhe lokho kwenzakala kuye kumahubo ngo22 verse 1 lo verse 14 to 18 ithi uNkulunkulu wami kungani usungidelile na kungani ukhatshana kangaka ngokungisindisa khatshana kangaka kwamazi okububula kwami verse 14 Ngiyathululeka njengamanzi njalo amathambo ami onke akhumukile inhliziyo yami isiphenduke yaba yingcino isincibilikile phakathi kwami amandla ami asechile qhu ingathi ludengezi lolimi lwami luyanamathela olwangeni lwami uyangilalisa othulini lokufa izinja sezingihangile ixuku labantu ababi selingihonqolozele sebengigwaze izandla lezinyawo uDavida lotsho lawo mazwi ngithi phela yesikhumbulani kodwa nxa sikhuluma ngiba nomunye esimtholayo ekhuluma ngamazwi wona la futhi owakuqala mhlawumbe
ukuthi kubalulekile babukele uDavid amazi akhulumayo wakhuluma ezitsho kanye qho ngoba wayezingelwa ngusako kunjani usenkangala udubekile ulezitha zimgqagqele ukhala kuNkulunkulu eqinisile kodwa ngenxa ukuthi uNkulunkulu wayekhethe uDavid ukuthi abe ngumfanekiso waloza buya ehlenga uIsrael la uDavid umntwana kaIsrael uNkulunkulu uyamnika amazwi awakhulumayo akhunywa nguJesu futhi esiphambanweni kutshengisa ukuthi wayengumfanekiso engumlingiswa kaJesu kodwa lapho ukhuluma amazwi ngohlupha ekulo so uNkulunkulu wayevuma ukuthi kwaIsrael asebenzise umuntu ukuthi aveze ukuza kukaJesu ngenkambo yomuntu yiko sithina uJoshua ngumlingiswa ngumfanekiso lo David lapha sifica engumfanekiso kaKristu owathi sebethelwa wathi uNkulunkulu wami wagcwalisa amazwi ayekhunywa nguDavid izolo lokho okukhulunywa ngumfundisi Maforo uyakhumbula lapha uJesu evukileyo oCleopas lo mngane wakhe wesiye eMayas kuthiwa uJesu wathi hamba labo bemangala ngezehlakalo ezazenzakele kuleyo viki ezokufa kukaJesu kuthiwa abambonanga abamazanga ukuthi nguye kodwa wasebachasisela ukuthi uKristu lo abakhuluma ngaye bekufanele afe njengalokho kwakukhulunyiwe so ungabala uverse 44 kaLuke 24 uthi khona waqalisa ukubachazela esukusela kuMose laba prophet kanye la kumahubo so kusitsho ukuthi mina ngihle ngafunda isifundo ukuthi iOld Testament inguJesu ikhuluma ngoJesu engakabuyi ikhuluma ngoJesu in type so sinanzelela ukuthi izinto zonke kade senziwa abantu abakhona laphana izehlakalo zikhomba uJesu zikhomba le ministry yakhe so nxa uJesu esefikile yikho esithola khona iOld Testament isigcwalisa yonke into ekade ibekwe phansi ngaye so indaba yeOld Testament bese nsiba lohlupho lokuthi kule okunye ukukholwa ukuthi thina singapha kwesiphambano asisela lutho lokwenza le Old Testament bese ngizibuza ukuthi uJesu weNew Testament simzwisisa njani nxa ifoundation nxa isisekelo sendaba kaJesu singayizwa sesiphonga uzithola sesiku rooftop kodwa bekudinga ukuthi sizwisise isisekelo kuqala yiso esizasinika iframe yebuilding yonke siqedisisa indaba yokusindiswa kwethu so uJesu ukhona from Genesis vele sithola uJesu ephiwa even isithembiso seseed eyayithenjiswa kubo Adam laphana ku3:15 besanduku uLisla yayiveza uJesu ozakhulula umhlaba esona so uJesu nguye iBhayibheli lonke likhuluma ngoJesu iTestament elidala likhuluma ngoJesu ozakuza iTestament elitsha likhuluma ngoJesu osefikile sisiye kupheleni kwesikhathi yikho phela unanzelela ukuthi laphana uJesu sebesabelana impahla zakhe kuthiwa bathi kusembatho sakhe sasingelamphetho baswela ukuthi bazasiqamula basithini basebesenza inkatho ngaso ukanti kumahubo siyakuthola ekhuluma kwazogcwaliseka kanye uJesu esenjani esesiya ekubethelweni kakhulu kumbe likubeka kuhle kucace sihlobo esithande ukuthi kusukela kuTestament elida nguJesu kuphela ngithi phela singabala lamavesi amabili sidlule kulesi sigaba uJeremiah ngu23 ivesi ngu5 loJohane ngu19 ivesi ngu20 nxa evula khona 4 umama uyekhuluma kimi ngizibuzile ukuthi kathi ngiyabe ngenwe kuyini ukuthi mina ngokwami ekuphileni nxa ngisakhindlu ngingayiqeda ngiyibuke phezulu ngibone isindle anzake ngigebhe ifoundation ngiyilahle ngithi sekuhlala lekho iyama njani indlu akuvumi balela bakela ukuthi ngenxa ukuthi sengiphila kuNew Testament ngithi mina okuyisendlalelo se sengakulahla kuyabe kuyikusweleka kolwazi umlimi kasisiza ngalesi sifundo sikwazi ukuthi owaprofit wakuGenesis 3:15 kwathiwa ngiza kufaka inzondano kwakutsho uJesu nguye futhi ongapho kusambule ngo Alpha lo Omega so iBhayibheli lonke lelu kuJesu esisumhlaba kakhulu sithole Jeremiah 23 verse 5 ithi izinsuku ziyeza kutsho uJehova lapho uDavida ngizamvusela ugatsha olulungileyo inkosi ezabusa ngokuhlakanipha yenze okulungileyo lokufaneleyo elizweni
nansi indaba lapha isihloko zami uyathembisa asibambeni lo Johane ngo1924 sizihlanganise indaba lezi ngoDavida lo ukuthi wayekhomba uphi uDavida ngani verse 24 John 19 bacebisana bathi kasingasidabuli kasikhetheni ngenkatho ukuthi sibe ngesikabani lokhu kwenzakala ukuze kugcwaliseke umbhalo owathi babelana izembatho zami benza inkatho ngezigqoko zami leyana kwayithinta ngwenya leyana asikuhlanganiseni la ngapha kwakukhulunywa ngoDavid uJeremiah sethembisile futhi ukuthi uzakuza konke lokhu kukhomba kuphi kanti uDavid esingaye nguphi likhumbule indaba esingayo sikuJoshua wani weqiniso yes uDavid esingaye nguyo kaIsaya ngo9 verse 5 to 6 uthi kuza kuzalwa keManuel right uzalwa endlini kaDavida ngenxa yokuhlela kwaNkulunkulu so uDavid owayevele emele uJesu owazalwayo uJesu okholwa ngumuntu wonke yes mina nyake ngikhathaze ukuthi uJesu nxa esebuya siyaphepha njani right ngoba akula muntu emhlabeni ongakwazi ukuthi safaka idate yokuthi kuyaphunyula sikhumbula uJesu umuntu wazalwa alright khona kanti siyamkhumbuza wazalwa nguye uDavid lo ayemele okumele simkhole ukuthi nxa izolo wakhulunywa ku Old Testament singalahli imbhalo liyana esincedisa ukuzwisisa ukuthi esekhona nje wasuka ezulwini wenzani khona ngale kuyaphetha ngani kuyasinceda ukuthi simkhole ukuthi uJesu kakhulu biyasichasise futhi indaba leyi ikakhulu siqedelana indaba leyi ngwenya yokutolikwa kweBhayibheli ikakhulu nxa sikhangele imfanekiso la lokho okuzayo okuyabe sokufikile okweqiniso kulezigaba ezintathu esingazo nxa sichasisa la nxa ukhangela iverse siyabe simele sikhangele impilo ekaJesu ngokugcwaliseka kwayo ngesikhiwa abayithi Christological fulfillment ukugcwaliseka kwakhona bese kubuya inkambo yebandla angithi phela abayithi ecclesiological fulfillment ukuthi ibandla lona liyakugcwalisa yini lokho inkambo bani ibandla lingabe lingene kiyo bese sicina ngezenzakalo zokugcina eschatological fulfillment ukugcwaliseka kwezenzakalo zokuphetha komhlaba ngakuletha ngaleyo ndlela ungabona kungena konke kugcwaliseka lokho kuveza ukuthi indatshana esingayo lapha kanengi kakho isikhathi eziningi ibisikhomba kokunye ukuthiza asimavesi wonke siwadobhaya ngithi so ake nisingene kiyo sike siwakhangele lapha sihloko zami ngingazi kukhona okuyingeza kulokho singakhangela lapha ikakhulu nxa sike sithathe umzekeliso lo ngizalwisa sithathe ikakhulu umzekeliso okusiphuma kwabantwana bakaIsrael besiya eKenani iExodus qale ngayo naleyana khangela uMateyu 2 iverse ngo19 usiya ku21 ithi uHerod esefile ingilosi yenkosi yabonakala ngephupho kuJosefa eseGibhithe yathi sukuma thatha umntwana lonina liye elizweni lakoIsrayeli ngokuba labo ababefuna impilo yomntwana sebefile yikho wasukuma wathatha umntwana lonina waya elizweni lakoIsrayeli kodwa wathi ngokuzwa ukuthi uAkhelawu wayebusa eJudiya esikhundleni sikayise uHerod wesaba ukuya khona kwathi esexwayisiwe ephutsheni wahamba wayahlala eGalile wayahlala emzini owawuthiwa iNazaretha ngalokho kwagcwaliseka okwatshiwo ngabaprofeti ukuthi uzabizwa ukuthi umNazarini nansi indaba ngithi singathola uKorinte wesibili ngo6 iverse ngo17 esayikhangela lapha kulezigaba lezi ngifuna silandelele lapha sikhangele ukuphuma kwabantwana bakaIsrayeli iExodus ukuthi zifundo bani kuzigaba lezane ezintathu enthe siyazilandela nxa sikhangele ikakhulu leyi okuthiwa ngempilo kaJesu sifundo bani sisifundayo laphana kuMateyu 2 iverse ngo19 usiya ku20 ikakhulu sikhangele ukuphuma kwabantwana bakaIsrayeli angithi abantu bakaIsrael baphumile eGibhithe right besiye eKenani yes uJesu la siyathola lapho ukuthi ukulandisa ukuthi ngenxa yokuthi waye efuna ukubulawa waphuma wayahlala wesikhatshana ngale kodwa uNkulunkulu ubuye futhi wambuyisela sefile lwana ukuthi abuyele ayehlenga futhi ubani uIsrael so sibona ungumlingiswa
okubana uIsrael inkambo yakhe yonke yayinkambo yokulingisa aza kwenza uJesu ethungamela ibandla lakhe likhuphe emhlabeni la elisesikhaya ezulwini. All right. Yes, khona kunjalo. Singazi kusigaba esilandelayo kumbe sakuthola kumbe sifufithizela lapha ikakhulu impilo yebandla uKorinte wesibili ngo6 verse ngo17 lesikhathi zokucina laphana usambulo ngo18 lesizayihumutsha injalo sixoxe ngayo. U2 Corinthians 6:17 uthi ngakho phumani kubo lehlukane labo kutsho inkosi lingathinti lutho olungcolileyo mina ngizalamukela. Right, sifunda lapha ngale umfundisi uthe uphumile eGibhithe kuthiwa buyela. Khathesi sokuthiwa lapha ibandla phumani kuyini sikufunda ikakhulu ngasikwapply. Angithi uJoseph akonsona ukuthi aphume eGibhithe abuyele ngaphi kibo ngoba laba babefuna impilo yakhe babenjani basebefile. Now thina ke silungiselela ukuthi siye lapho siza kuhlala khona kithi. Now ufuna ukuthi siphume emhlabeni okokuqala singakaphumi physically kumele ukuthi mentally siphume entweni ezinjani zomhlaba sahluke singaphuma ngokwengqondo imizimba yethu kumbe izenzo zethu zizaveza isinqumo esisenze ngaphakathi ukuthi sesichiyana lo mhlaba sesiphila ngokwentando kaNkuluNkulu sisemhlabeni. Right, siphile kwangani sisemhlabeni kuJesu wakhule kwathi kangikhulekela ukuthi ubakhiphe emhlabeni kodwa ukuthi sahluke lo mhlaba kwenza ukuthi nxa besibona sihamba lapha nobomhlaba bafise balangathelele ukuthi babe njengathi kumbe balangathelele lo uNkulunkulu osikhiphe emhlabeni kakhulu. Yes, leyo ucina mhlobo ufundani kiyo ikakhulu 18:4 kaSambulo kukhulunywa ngabobani la ukuthi baphume nga ilizwi eliku18:4 uSambulo likhuluma ngokubiza abantwana bakaNkuluNkulu bephuma eBhabhiloni. Right. iBhabhiloni esiprofithini ikhuluma ngenkohliso lakho konke ukungcola la yonke imfundiso emelana lemfundiso kaNkuluNkulu. So bekumele ukuthi uNkulunkulu adinga ukuthi sibe yikho khona ungwenye ukuthi intile laphana ngokuhlanganisa ukuthi ufina siphile sisemhlabeni. Right. Kodwa siveza uNkulunkulu lo esimkhonzayo. Anti vele injongo kaNkulunkulu yokube kuIsrael eceleni yayikuthi uIsrael amele. Izizwe zonke ezisemnyameni zibe kwazi ukuthi uNkulunkulu unjani zimfunda kuIsrael. So thina sikhichiwe kwathwa sahluke ukwenzela ukuthi umhlaba lo osemnyameni ubone ukuthi uNkulunkulu ungubani embonela kithi. So uSambulo uthi kasiphumeni uyazi imfundiso uSathana seyithele emhlabeni iningi siyamukela even sithwele ilizwi. Alright. Kodwa imfundiso yangikhona siyixubanisa lemfundiso zethu. So uNkulunkulu ufisa ukuthi thina sime elizwini ngoba yiyo yodwa intando yakhe. Yikho abizela khona uIsrael olibandla lakho ukuthi kame kulelo qiniso aphume axwaye zonke imfundiso ezingekho elizwini lakhe. Yodwa Ukuphepha kukaJesu ukuthi angafi. uJoseph loMaria balaleli abaphuma. Alright. uKorinte uthe wena lingahlangani labezizwe phuma nini okuzenza siphephe ukuphuma. Ngifuna ukulanda akukhuluma ngemfundiso ukuthi baphumani kubo bantu bami kuli iBhabhiloni. iBhabhiloni ukhulumile mama ukuthi imfundiso ephambane leBhayibheli. uNkulunkulu wacaca wathi isabatha lakhe lingcwele. iBhabhiloni yafunda usuku lokuqala yileso olugcino iBhabhiloni. iBhayibheli icacile ukuthi abafileyo kabazi lutho. Kodwa iBhabhiloni yafundisa ukuthi umuntu angafa sesiya ezulwini okungekho embhalweni. Right. Into zonke ezingala uzilobo zeBhayibheli ezikholwa ngabantu bephethe iBhayibheli yithiwa iBhabhiloni. Ikumlimathi kasiphumeni kukho ngoba lokhu kulingisa ukuthi lokhu kuphambanisekile singaphuma umlimo abe sesigezisa sesithola nguJesu sesiye ekhaya ezulwini. All right. ngithintwa yilokhu kunini ukuthangi mhlawumbe okuke ngathola umbiko ukuthi hayi kulesithobo sethu besishonile kuthiwa kuzawuba le memorial service. Khonapho ikhulunywa ngabantu abathi bayakhonza memorial service. Now
ubusinyanzela ukuthi uSathane usethethe ezinye izinto azibiza ngamabizo esilungu Alright. ukuze azi kungathiwa zibhabhathisiwe zona zero. So umlimo ngesithi phumani uthi siphumela khona okuyana ukuthi mhlawumbe kule nkonzo ukhona ushonileyo isidumbu siyangena eChurch lapha kuthiwa ibandla lisukume ibuzwe lobana uNkulunkulu athi siphume kiwo. Omama bayaqhiya nxa besiya esifeni kodwa ngabe senkonzweni kabaqhiyi. Umlimo uthi siphume Alright. sahluke Yeah. singafani lo mhlaba ngoba akuncedi ukuthi umuntu ngoba ekugcineni abantu baza kubona ukuthi ukuza kumlimo kungasizi ngoba lokhu kufanana ukuthi bonke utshintsha kuphela ukuthi niyahlala ngapha uthi asahluke. Siyabonga kakhulu ngiyalizwa sibili isihlobo zami ukuthi hayi iyazwakala indaba le kodwa izigaba ebese sizifithizela izona lezo ukuthi nxa sitaticha kulezigaba lezi ezintathu ungayafunda ku sanctuary kule ndlela yakhona lapho ukuthi ngesimpilo kaJesu kugcwalise kanjani uba yithabanekeli yena uJesu kugcwaliseke futhi lathi la ngamathaba imizimba yethu ngamathabanekeli aka moya oyingcwele ekugcineni futhi uJesu uza kubuya ahlale lathi athabanekele lathi abe uNkulunkulu wethu. So uzathola ukuthi kuyahambelana. Sizobe sithane kuzinenge izifundo esingazifunda lapha. Nxa kufika esigabeni lapha, nxa ufika esigabeni sokuthi ungasazwisisi ilizwi, ungenza njani? Ungaphathiseka kanjani nxa kuleminye imibhalo ongayizwisisiyo? Ungenze njani ukuthi kucace kuwe? Angithi iBhayibheli lithi imibhalo yokuphefumulelwa uNkulunkulu ngomoya engcwele. So nxa umoya engcwele waphefumulela yiwe siudingayo. Umoya engcwele kasubambi njengesashwebhu. Kodwa siyakhuleka kuNkulunkulu siucele. So nxa engasazwisisa imibhalo asilingiseni okwenziwa ngabantu abathi sebekuphakathi kokudangala kwe disappointment. Uthi sengasabuyanga October 22 laphana ngendaba yesentsha abangayizwisanga. Uthi abahlangana bakhuleka. Sebekhulekile uNkulunkulu wabuye waveza ukuthi hayi angibuye emhlabeni uzogeza tabanekeli ngiyoda ngingine lengcele ekhaya ezulwini. So uNkulunkulu wavela bethandazile. So engingakucela kumlayelo mbukeli ukuthi ungabona kule verse ungayizwisiyo kumbe ngumbhalo kumbe isehlakalo hlala phansi ucele kuNkulunkulu ukuthi ngikhanyisela uNkulunkulu kwabadingayo uyabavula ukuthi iqokothanisa livulela. Kakhulu siyabonga sihlobo esithandekayo. Ake nisike sikhanyele lokho. Kuyini kumbe singakuqamba lapha sincedisana lapha esihlobo zami okuhambelana thize phakathi kukaJoshua loMose esikuthola embhalweni kuyini lapho ngani kuyahambelana thize mina ngudobhile okokuqala okufana nayo ukuthi nxa uNkulunkulu bobabili amadoda wawabiza ekuthungameleni uMose ubizwa engale landela izimvu zikaJethro uJoshua ubizwa atshelwe ukuthi uMose sefile wena woza uthungamela uIsrayeli achapha umfula. Okwesibili engikutholileyo ukuthi nxa uNkulunkulu ezambula kibo uyavela abesebanika icommand efana nayo. kuMoses ungabala uExodus ngo3 verse ngo5 kuthi ekhumula imbatata indawo ingcwele. Lo Joshua nxa ebona iwarrior liyana ithi khumula imbatata. Okwesithathu engikutholeyo ekuthungameleni kwabo ngani kuyafanana ukuthi uMoses nxa sebefike sebedlule eSinayi kuthiwa wathuma inhloli ezingu12 ukuthi asihambe zekhaya ilizwe ukuthi linjani. And ingqondo efananayo lokwenza okufanayo sikuthola kusenziwa nguJoshua anti uMose wathuma abangu12 then uJoshua nxa sebefika by the borders simbone ethuma izibhayile ziyane ezimbili. So sibona ukuhambelana kwendlela ababizwe ngayo lendlela abathungamela ngayo kakhulu. Kwenya kuyini futhi okunye singabe siyakuthola bakhanya balokuchapha thize bachapha lawo bantu. uMose uchapha ulwandle lubomvu elo Israeli abese siyanika isigodo uJoshua achaphe uJordan lo Israeli ofana naye. Alright. So kulokuhambelana thize la likhumbule siloko sigijimisa indaba kaJoshua weqiniso. Right. Usebiziwe laphana uJoshua kuthiwe lapha imana yaqala
ngoMose. Yes, nxa ususebechaphile beqalisa ukufika isifundo sawo sakuqala imana igcina ngobani futhi ngoJoshua. Ya, ulamazwi ngicela usibalele uDeuteronomy ngo18 mhlobo wami. Sisukele khona pha kungxoxo yethu iverse ngo15 usiya ku19. Ulamazwi atshoyo nxa ekhuluma ngehofisi leyi uMoses ayelayo uverse ngo15 usiya ku19. Kuse ku19. Yep. Okay. Ithi lapho uJehova uNkulunkulu wenu uzalivusela umprofeti phakathi kwabafowenu njengami. Libomlalela. Lokhu yikho elakucela kuJehova uNkulunkulu wenu eHoreb mhla wosuku lokuhlangana lapho elathi asingalizwa ilizwi likaJehova uNkulunkulu wethu njalo singabone umlilo omkhulu futhi ngoba singafa. uJehova wathi kimi, lokho abakutshoyo kuhle, ngizakubavezela umprofeti onjengawe phakathi kwabafowabo. Ngizamfunza amazwi ami, yena nguye ozabatshela konke engizamlaya ngakho. Nxa loba ngubani ongayikulalela amazwi ami, azakhulunywa ngumprofeti ngebizo lami, mina ngokwami yimi engizamelana laye. Hlobo zami, ngubani ogcwalisa lawa mazwi esiprofeti sikaMose esimtholayo kumbe ezwini sesefika khona ekuphetheni kwakhona? Ngubani esimtholayo egcwalisa lapha? Now sizananzelela ukuthi uJoshua uyagcwalisa ingxenye yalesi siprofeti. Kodwa bese sisiyagcwalisiswa ngokupheleleyo nguJesu. Alright. Ngoba uJoshua lona abantu bathi Joshua lithi ukuthi bani Jesu, right. So uJoshua akakuphelelisanga. Alright. Ngenxa ukuthi lapha sidinga uJoshua weqiniso. So uJoshua iqiniso wakuphelelisayo kungubani? KunguJesu. Kakhulu. Yes, siyabonga. Khona ongengiza lapha naTu. uJohn 1 verse 21 laphana. Right. Siyambona uJohane eveza ukuthi bonke ngabalingiswa. Laye uthi ngingumlingiswa sivele singumthunzi walo ozabuya. Right. Ngoba yambuza lapho ukuthi ungu Elijah yini wena? Uthi angisuye. Angisola umprofeti. Uthi mina ngulizwi enkangala. Ngifuna indlela yalo ozabuya. So siyabona ukuthi lapha kukhomba ukuthi nxa sidinga uJoshua eqiniso nguJesu ngoba lo John yakhombela ukuthi vele omela agcwalise indaba yosindiso lenkambo kaIsrayeli okucina egoqa umhlaba nguJesu nguye owathenjiswa kuGenesis ekuqaliseni. So indaba yethu njengamaKristu, indaba yethu njengabantwana bakaNkulunkulu iyame kubambeni uJesu njengomsindisi, njengomthungameli wethu, njengalo owalingiswa nguMose, nguJoshua labaprofeti bongabaqamba ngoba bonke babekhomba kuJesu Kristu. Ngezindlela sithi abalingiswa laba uJoshua loMose bonke babekhomba kuJesu. Ngoba uJesu nguye obesazi uBaba in person. Antu Mose babekhuluma esizwilizwi wabona umhlane wakhe, kodwa uJoshua owayemazi uNkulunkulu ngobuso manqamu nguJesu. Beautiful. Kakhulu. Sike simkhangele nalo uJoshua weqiniso umhlobo wami singena kuloko. Bengifuna ukukhuluma ngakho mphendula umbuzo lo ukuthi kungani uJesu kufanele abe nguye inziki yenkambo yami yokukholwa. Yazithembala umbuzo lo ngacabanga ngathi manenga amaKristu maforo asekhipha uJesu ku-equation. Alright. Kodwa bekhonza bengamaKristu futhi bethwele leBhayibheli. Kodwa i-emphasis ukugcizelela kwakhona kakusaye nguye Jesu. Abanye sigcizelela ukwazi kusasa isiprofeti yiso sesilanda ichurch kodwa singamaKristu. uKristu even ngifike enkonzweni kusuke kungakhulunywanga ngaye, ngisuke ngingambonanga, ngisuke ngingathintwanga. So abanye sesigijimisa ukwazi ikusasa, sesigijimisa inotho ukuthi sibuye uNkulunkulu wethu onomhlaba wonke akumelanga siswele. Abanye sigijimise ezempila kahle ukuthi ozandlisile ozandlizuze lokho. Kodwa umlobi asivezela khona uNkulunkulu adinga ukuthi sibe kwazi nguJesu.
okwenza uJesu abe yisenta maforo yomhlaba wonke. Khangela ivini itabernacle anti sithe into lezi zazi ngimfuzisele. Yes. Ukuhlala kwetabernacle yayisesenta uIsrael wonke eqaqele. Kuveza ukuthi uJesu nguye oyisenta yempilo yethu. Njalo nguye oyikuphila kwethu nguyosisindisayo. So uSathane ufuna ukukhipha uJesu ku-equation. Ufuna ukumelana ungayifunda ngale ku prophecy ithi indaba yetabernacle omubi uyinyathezele phansi. Kusithi ukuthi sekhipha uJesu ecebeni lokusindisa abantu. So enguletha kubabukeli labalaleli ukuthi madoda lanxa ukuphila lokusiliswa sikudinga, lanxa inzuzo siyidinga, lanxa sidinga ukuthi kusasa sibe yazi. Kodwa kumqoko esikudinga empilweni zethu nguJesu, nguye okumele simdinga susisono empilweni zethu alawula izimpilo zethu njengabantu abakhe. Kakhulu. Sidinga uJesu. uJesu weqiniso. Angithi phela uJoshua isingayo uJoshua weqiniso. Sesifikile lapha konke anti bekukhomba like lafethizela si-introduce lapho ukuthi nxa ulo umfanekiso usefikile uNgwenya sebuyile ubaba ngilaye lapha kanti ngizabe lokho ngibambe umfanekiso na ake nisikhangele uJoshua weqiniso la usefikile sizabala lapha amaHebheru 4 ivesi 10 lo 11 Verse ngu-10 ithi ngoba loba ngubani ongena ekuphumuleni kukaNkulunkulu uyaphumula lakowakhe umsebenzi njengokwenziwa uNkulunkulu ngowakhe. Ngakho-ke kasenzeni imizamo yonke ukuba singene kulokho kuphumula ukuze angabi khona ozawiswa yikulandela isibonelo sakhe sokungalaleli. Yes, ngemakhaya singasukela kumaHebheru ngo3 verse ngo7 sisiya kufika ku4 verse ngo11. Kulamaqiniso ambalwa akhona laphana nxa sikhangele iTestamenti elitsha liveza liqinisa uJoshua lo weqiniso lo Mose bekhomba kuKristu. Kuyini esikutholayo lapha ikakhulu kuTestamenti elitsha kuvumelana lamavesi awendulo la ukuthi lo nguye uJoshua weqiniso. Ngakho nesikutholayo lapha. Now okunye ngikuthole ukuthi uJoshua sizananzelela ukuthi uIsrael wathungamela uIsrayeli wangena eKenani ngemva kweminyaka engamakhulu amane. Right, uJesu khonapho anti babechaphe uJordan bechaphele eKenani ngemva kweminyaka engamakhulu amane na engamachumi 40 years. Now uJesu uthe khuphuka esisiyaqalisa umsebenzi wokubana asisindise ukhuphuka kuJordan aye enkangala 40 days esilwa lesitha kwinjongo kuyikuthi kukhululwe bani kukhulule mina lawo ngemva kokuvuka futhi Ngwenya singakhumbula wahlala emhlabeni lo enkangala i40 days engakayiqalisa iministry ezulwini. So khona lokho kuyasitshengisa ukuthi uJesu uba yi-antitype njani kulokho esikubone kusenzakala kuJoshua. Lokho kulamandla kusuka kubomama lo kulamandla kakhulu bakithi after so akulangozi mfundisi Dube upho ukuthi 40 kuyahlangana 40 kulesizathu kuyabe kukhomba okunye thize kuyini okunye singabe siyakuthola laphana. uJoshua esikhulume ngayo lo uthungamela uIsrael esiyangena eKenani uyaphumula ukuchika abakwenzileyo eGibhithe lohambo lonke. uJoshua weqiniso uthungamela umKristu wonke ozakholwa ongilalelo ombukeleyo ozabambelela ukuthi ukuchika kusuka kulomhlaba siyephumula ezulwini. Yikho ethinta indaba yeSabatha ukuthi umuntu owamukele umthetho kaNkulunkulu uzaligcina iSabatha elikhomba ukuphunyuzwa esonweni uphuma esonweni uyaphumula usugcina losuku lwakho olungcwele oluyegcina sezulwini. So indaba ekhona ukuthi uJesu lo onguJoshua namhlanje oweqiniso uzobutha wonke umuntu ngabali mabizo ebandla ngabali mbala womuntu uthi wonke umuntu okholwa kuye ngaza kuye uyamnika ukuphumula abesemthwabuli kuyangena eKenani lasezulwini siyephumule impela. Kakhulu indaba leyo kuphumula yathathekisa mina ntathethiswa nxa umfundisi ekhuluma ngoJoshua ukuthi
uJoshua uthe thungamela uIsrayeli esesekela laphana wafika wanqoba walwizimpi wanqoba and uJoshua weqiniso ulwimpi thina sonke esiphakathi kwayo onguJesu uJesu phela nguye onqobileyo ku great controversy silwisana lemimoya yaphezulu silwisana lo Sathane owahlamukela uNkulunkulu vele sithatha uhlangothi lokuthi sesima lo Jesu sihle singene empini kodwa isiphambano umlobi lapho bebuza ukuthi uJesu asifele bekunqoba njani bekuyikunqoba njani empilweni zethu kule verse engiyithandayo eJohn chapter 19 verse 30 ukuthi uJesu kuthiwa wathi sifa wathi it is finished uJesu kuthiwa iphrase yona liyana yodwa okay isentence umuchona lwana uthi ukuthi waye uprooter umbuso kaSathane ewusiphuna so khonokho kusitsho ukuthi impi esiphakathi kwayo khathesi thina silokho sibona uSathane si-attack yimpi yanqotshwa eCalvary so uJesu onguye true Joshua usenqobile already so okuhle babukeli ukuthatha uhlangothi lenkosi enqobileyo kakhulu njalo le ngenqotshiwe ukumamukela kusinika ukuphumula yes siyaphumula emthwalweni yesono ngoba besizithwalela izinto zethu kodwa sesithola uJesu dozanini kimi lonke lisindolo likhatheleyo niza kuliphumuza so ngezinye indlela imthwalo kangisazithwaleli uhluphe ngihlangana lo senkwazi ukuthi lolu hlupha isilo lwami ukukhona ongangithwalela ngoJesu ngezindlela kusavumi ukuthi singene ebhasini silokhu sithwele imithwalo yona ile carry phezulu engasithwaleni hey madoda umuntu esebhasini lemthwalo yakhe senza njalo iningi lethu ebandleni sihloko esithanda asikuletheni kuJesu silwa impi eyanqotshwayo lifithizele indaba yempi sike sikhangele izimpi ezazilwa kwaIsrayeli lezi bathi sebelwile banqoba ngithi phela basebenikezwa umhlaba angithi phela kwanikezwa umhlaba sasithi thina ibandla leli libandla elisempini kulezigaba ezimbili libandla elinqobileyo libandla elisempini ngesikhiwa bathi church militant church triumphant alikanqobileli ibandla alikanqobi angithi phela sisempini khathesi so nxa usempini kunoba lokuhlukuzeka angithi phela hluzuke kuyafiwa futhi empini kodwa bakithi osiholayo osinqobele yona leyimpi asimeni isibindi sifuna ukuthi sikhangele indaba leyi ikakhulu kuTimothy wakuqala ngo1:18 uyekho wathi sukhona lapha ngithi ke yalo Efeso ngo6:10 to 12 sike sikhangele nxa sikhuluma ngempi kanti sikhuluma ngani isihlobo esithandekayo yes ithi lapha uverse 18 Timothy ndodana yami ngikunika umlayo lo mayelana lezi prophet ezake zenziwa ngawe ukuze kuthi ngokuzilandela ungalwa ukulwa okuhle nxa egoqa yena uPaul athi ngilwile ukulo kunjani bakithi ku4:7 okuhle ngicela ucine ngo6 uEfeso ngo10 uverse usiya ku12 singabala amavesi abembalwa uKorinte wesibili ngo10 verse ngo3 usiya ku5 lo umsebenzi ngo20 verse ngo32 kodwa sacina kuleyo Efeso 6 verse 10 ithi ekucineni qinani enkosini lasemandleni ayo amakhulu fakani isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu ukuze lanelise ukumelana lamacebo kaSathane ngoba kasilwi lenyama legazi kodwa silwa lemimoya lababusi lembuso kanye lamandla omhlaba lo ogcwele ubumnyama silwe njalo lamabutho emimoya emibi emibusweni yasemazulwini nansi indaba sihlobo zami nxa sikhuluma ngezimpi izimpi zikaJoshua anti imfanekiso sifundani kuzimpi esingena kizo nxa sikuyikuthi siyangena ezimpini vele zikhona yini kunjalo maforo kuvele uJoshua lo esikhuluma ngaye esiya empini lo Mose uzafica ukuthi babeqala bebuze kuNkulunkulu ngoba vele impilo engaso yabo bangeke baqalisa ukuya empini wayethi bangaphuma bakwenze babenqotshwa so impi yayivele ngikaNkulunkulu so impi yayiyokuphikisana lezizwe ezazikhonza izithombe ezikabo Joshua lezi ukuthi bazisuse bazidudule ukuze bona bahlale kungalanto ezingabaphambanisa ukukhonzela uNkulunkulu thina sisempini yokuthi ungamukela uJesu njengomsindisi uSathane ufuna ukuthi uqhube uqamba amanga uyafuna ubuyele futhi uyekhonza amadlozi uyafuna futhi uphikise umthetho kaNkulunkulu so yimpi esikuyo
uNkulunkulu ke ufuna ukusitshengisa ukuthi uthina impela kuyo linqoba ngami. Right. So uJoshua nguJesu ngase simamukele yena wanqoba impi esiphambanweni ngasamukele yena amandla esidala yaphela ngoba sesilo Jesu wanqoba kudala lesilamandla okunqoba impi le. Kakhulu yes. Bengifuna ukuthi ngithinta ukuthi manje uSathana sekwenzile ensukwini zokucina mfundisi. Ikusiyenga enze engani impilo eyisiyenelisa ukuyibona impi esiyibona ngamehlo. Yikho ubona sebhizi sezama ukusinika izikhali zokulwa. Phela sifuna into ezibambekayo. Abaningi siphakathi kwalokhu kuhlukuluzeka kumbe phakathi kwale impi siphethe ezinye izinto ezibonwa ngamehlo eziyizwe ezilwa izimpi empilweni zethu. Yeah. Kumbe uyagula ulolutho lubophelayo kumbe kukhona imimoya ekuhluphayo kukhona okufaka ngaphansi komqamelo. So izinto lezo zonke lezo ezibonwayo nguSathana osekulethile kodwa impi esiphakathi kwayo kayibonwa ngamehlo. Yiwo sake sayenza isifundo esithi impi behind zonke izinto esizibona ngamehlo. So impi enkulu balibukela labalaleli impi okuthiwa yi-great controversy, impikazi eyaqala ezulwini uSathane ehlamukela uNkulunkulu. So singaze sibone kule mimoya sigula siswela kusiba njani sihlukuluzana even emdenini izimpinyane ezincane njalo inziki yayo yimpi enkulu ephakathi kukaNkulunkulu noSathane njalo izikhali kazibonwa ngamehlo. Yikho sithi hlomani izikhali zonke zikamoya kunjalo. Kumele sithandaze, kumele sime ngelizwi. Antu uyabona ukuthi uJesu kumpi yakhe ewilderness wama ngelizwi. Wathi kunqotshiwe. So iweapon isikhali ilesi ilizwi likamlimu ukuthi simelane lomubi njalo sime ngamadolo. Yikho kodwa kuza kwenza empini leyisiphutshe ngale. Ukubeka kuhle. Okunye. Yes. uSathane uyakwazi ukuthi izikhali ukuthi sisebenzise iziphi. Ngingakafiki kulokho uJoshua uNkulunkulu uthebe ngene eKhanani uthi uzabadudulela izizwe zonke ukuze ilizwe lelana amaHithi labo bani lemana baqambe ngale kuExodus uzabadudula ilizwe bese lesiba ngelabo. Right. uJoshua lo ke onguye weqiniso uzazidudula izizwe kumbe ngithi uzaqedelana lezizwe zonke lezi ngitsho loSathane ngokwakhe bese sihlala embusweni. Khangela ukuthi uSathane usenzeni. iBhayibheli kasisalibali siyafika sesilanduke yaprofetwa siprofeti sitshela ukuba nxa ufuna ukuthi ube lenotho wenze lokho nxa ufuna ukuthi usile wenze lokho. uSathane ngoba yakwazi ukuthi ilizwi leli lilamandla angakanani singaliyekethisa ngezindlela ngase ngihlangana lohlupho ngizagijima ngifuna izinto ezibambekayo sengigqiziswa ngenziweni kodwa singalibala sibambe isikhali lesi ngiza claima izulu elingithembise khona ukuthi uNkulunkulu wena uthe uza ngenzela lokho ziveze wenze lokho ngiphe amandla bese nginqoba. So ngezindlela ukukhuthaza abalaleli lababukeli ukubana kasikhuleke nini singapheleli khonapho ukukhuleka kuphelelanga kasifundeni ilizwi sibe mazi ngcono uJesu. Isithombe ezithandekayo indaba emnandi esingayo ungabala uPetro wakuqala ngo1 ivesi ngo4 hloko ngicela umbalele uJoshua ngo18 ivesi ngo3 sihlanganise la mavesi la ungakhala uKolose ngo3 ivesi ngo24 lo vesi losambulo ngo20 ivesi ngo9 losambulo ngo21 ivesi ngo3 ayafithizela agcizelele indaba yokubana zonke lezi zinto zigcwaliswa nguJesu esebuyile kuona lo umhlaba owayekhonjwa nguJesu kuphela kusukela kuGenesis usiya kuye usambulo nguJesu. Sisempini kalokho abantu bekulethile izikhulumi la impi le idinga ukuthi silwe ngani bakithi ngamado nxa kulolutho abantu abangasalwenziwe yikukhuleka akeni sikhulekeni. Cela usibalele lapha bese sigoqa yona le indaba. Joshua 18 verse 3 ngakho uJoshua wathi kwabako-Israyeli lizakuma okwesikhathi esinganani lingakathathi umhlaba lo uJehova uNkulunkulu waboyihlo alinike wona. uPetro wokuqala ngo1 ivesi ngo4 kanye laselifeni elingeke libole Right. lonakale loba libune eliligcinelweyo ezulwini. Right.
nanku umvuzo wethu ekugcineni kwakho wonke. Mfundisi Dube, siyiphetha yona le indaba nanka amazwi kaJoshua. Ungafaka ngayiphi indlela kusizukulwane sakhathesi sikhangela futhi sihlanganise lo Moya Prophet uthini ngendaba ebesingayo namhlanje. Balalelo babukela uNkulunkulu lathi sibuza umbuzo ukuthi kweze kube nini singathatha usindiso oluze ngesiphambano kungalanhla imbadala esilayo. Nxa silithola usindiso lelo ilifa lethu lokuyahlala inaphakade ezulwini lendlalelo liqinisekile. So uNkulunkulu uyahlupheka ngathi ukuthi asilungiselele nini sibe njengoJoshua loCaleb. Wathi nxa abaningi sebesithi akungeneke bathi hayi ngenxa yeJesu siphambane baza asingene nini. So ngithi mina balela babukeli asingenene kuJesu ekukholweni simamukeli. La nxa kungaba lamadimoni lani ngenxa kaJesu singabanqobi kakhulu. Siyanqoba kuphela. Ngwenya na ungafunda kusambulo laphana sivezelwa indaba emangalisa kusambulo ngo20 lapho uSathane ngemva kovuko lwesibili azathi kuqula leliningi nankani umuza siwuthatheni iBhayibheli sithi umlilo wehla uvele ezulwini. Ekugcineni impilo nxa iphela ayisoke iphele uSathane engabhujiswanga. Uza kubhujiswa ubususiya ngale kusambulo 21 verse 30 bheka ithabaneli kaNkulunkulu lisebantwini. Uza kuhlala labo, uza kuba uNkulunkulu wabo bona bebe ngabantu bakhe. Yikho sikukhangelele ukuthi aluba nxa singananzelela ukuqhakatheka kukaJesu empilweni zethu silesithembiso esimangasisayo sempilo engunaphakade lapho siza kuhlala khona uSathane engekho ku vacation kodwa esebhujisiwe yena uqobo lakhe lesono sesisusiwe emhlabeni. Isihlobo ezithandekayo ungakhangela Christ Object Lessons page 34 kusiya 35 lo Testimonies for the Church volume 4 page 156 uyaveza lapha uthi abantu abazange bamzwisise uJesu esebuyile kuona lo mhlaba kalokho babevezelwe amaqiniso endulo ngalo ukuthi wayeza kuza konke esikufundayo kuTestament elitsha kudala kwakukhomba kuJesu. Asifundeni ukuthi nxa kulabalingiswa esifunda ngabo sibone okunye thize ngoJesu ekufundeni kwethu. Kuleli viki besifunda ngoJoshua weqiniso ngempela simfumene uJoshua weqiniso. Mhlobo wami ungatsho wakho ucina ubusisivalela ngomthandazo. Siyabonga mina bengifuna ukuthi si challenge amakholwa ukuthi zimbili izinto ezizenza singamukeli. Anti Joshua uyabuza ukuthi koze kube nini. So into yemission uNkulunkulu uchiye silothumo lokuthi sitshela abantu ngaye ukuthi uyabasindisa. So unless abantu bonke bayizwa indaba emnandi kaJesu osindisayo lo mbuso asingeke siwamukele. Number 2 bekufanele ukuthi thina sibe ngama true representatives uJesu esezulwini azibone kithi then uzasukuma kuyezosithatha. So uNkulunkulu kasiphathise lapho sisamukela uJesu ngokupheleleyo. Kasicimeze nini sikhuleke nini. Baba wethu oyingcwele okhona ekhaya ezulwini siyabonga umusa wakho kuseni sicela ukuthi leli lizwe silikhulume kithi silamukele thina kuqala labo bonke abazalizwa sicela ukuthi umoya ingcwele alichasise kithi liphile kithi siphile silungele ukuza kwenkosi yethu uJesu kumasinyane ngayo uJesu siyabonga amen. Amen.